Otvaram nastavak glavnog pretresa u krivičnom predmetu ovog suda koji se vodi pod brojem S11K 00337210 KRI protiv optuženih Kost Franca, Kojić Stanka, Vlastimir Golijana i Goronja Zorana zbog krivičnog djela genocida iz člana 171 tačka A i B krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 29 i 190 stava 1 istog zakona. Nastavku glavnog pretresa prisustvuju ispred tužilaštva Časni sude Dubravko Čampara sa srednicom. prvo optuženi Kost Franc. vaši branioci, Advokat Duško Tomić. Advokat Predrag Vinć. drugo optuženi Ovdje. vaš branilac, Advokat Milan Rovanić, a kolega Perić je imao smrtni slučaj u porodici pa je na sahrani u Beogradu. dobro, treći optuženi Gulijan Lestomir. vaši branioci, Advokat Rade Golić, uvaženi kolega Radovej Lazarović. četvrti optuženi Goran Zoran. i vaši branioci. Advokat Slavko Šćerić. I advokat Petko Pavlović Pristan. Hvala. Vijeće je u nepromijenjenom sastavu, dakle ispunjene su pretpostavke za nastavak glavnog pretresa. Vjerovatno ste čuli da je odbrana drugooptuženog, drugooptuženi i njegov branilac tražili izuzeće predsjednice vijeća iz razloga predviđeni članom 29.f navodeći razloge po kojima su oni mislili da postoje uslovi za izuzeće. Vijeće ovog suda je jučer zasjedalo vanraspravno vijeće i donijelo je odluku da se zahtjev za izuzeće predsjednika ovog sudećeg vijeća odbija, u stvari odbacuje kao nedopušten, obzirom da razlozi za izuzeće koji su propisani tačkom 29.f mogu se podnijeti do početka glavnog pretresa. Svi razlozi koji se navode mogu biti temelj za žalbu na presudu i na način kako će se ovaj sud obračunati sa tim razlozima u presudi i žalba na presudu je to gdje se može osporavati neke takve činjenice. Idemo dalje. Predloženo je bilo da se sasluša svjedok Nežević Želimir, imamo informaciju branioče da odustali ste od ovog prijedloga danas, ne inače nego danas, i da je došlo do permutacije. Nežević je mene obavijestio juče oko 19 časova da je dobio temperaturu. Da ne može doći. On je rekao da ja mogu javiti sudu, rekao da mogu javiti kad sud ne radi. Prema tome, ja sam onda da današnji dan ne bi propao. Dobro. Ja sam predložio da danas da se sasluša kao svjedok drugo optuženja. Dobro. Drugo optuženi, jeste li spremni? Ja sam. Onda izvolite reći. Ne čujete, jel? Časni sud je obzirom da sam ja na presudnom ročištu najavio da ću u tog pretresa izaći. Nije nikakav problem, to sam vam već dozvolila. Možete izaći, ući, ne morate se javljati da ne ometate, a vi odradite to kako mislite da vam najviše odgovara. Gospodine Stanko, me čujete? Evo malo uvoda, branioče. Da. Uvoda. Da. Dakle, Kojić Stanko, optuženi, vi ste odlučili da danas svjedočite, jel tako? Čujete li me? Čujem. Jel u redu sad da svjedočite? S obzirom na vaše svojstvo svjedoka, sad imate drugu procesnu ulogu, ja vas malo skratite ovaj dio da vam slušalce ne spadaju. Tako. Jel sad bolje? Bolje. Da ne smije. Dobro. Dakle, vi imate danas svojstvo svjedoka i s obzirom na to svojstvo ja vas upominjem da ste vi dužni govoriti istinu, da ne smijete ništa prečutati, da davanje lažnog iskaza predstavlja krivično djelo. Naravno, nemojte ništa reći što bi vas dovelo u nepovoljniju situaciju da bi eventualno moglo... Hvala Bogu. Dobro. Mi imamo vaše lične podatke. Je li nešto u odnosu na lične podatke koji su sadržani u optužnici došlo do promjene tih ličnih podataka u međuvremenu?
Pa nije tačno da sam završio tu srednju školu, nego samo osnovnu. Dobro. A u optužnici stoji da ste srednju školu završili, jel? Samo osnovnu školu. Da, i nisam služio u vojsku. Dobro. I to ćemo sve evidentirati. S obzirom na posebnu vašu procesnu ulogu, vi nećete polagati zakletvu. Redoslijed vašeg ispitivanja i kao svih drugih svjedoka, sad će vas vaš branilac ispitati direktno. Nakon toga drugi optuženi i njihovi branioci kao i tužilaštvo mogu vas ispitati unakrsno, a članovi ovog sudećeg vijeća vam u svakom trenutku mogu postavljati pitanje. Jeste razumjeli ovo? Jeste razumjeli? Ja kako? Izvolite. Gospodine Stanko, meni je vaša doktorica prošli utorak rekla da se stanje zdravlja pogoršalo, da pijete povećanu dozu lijekova, ali to tačno? Tačno. Ali ste sposobni dan za svjedočite? Pokušaj, ako se umorim reći da mi je dobro. Napravit ćemo mi pauzu kad vama bude trebalo reći. Hvala. Ja sam vama dao taj papir, ako budemo spominjali tog svjedoka, to je Z1. Znam, kad budem trebao reći Boškić, ja ću Z1. Inače, branioče, to sam htjela da naglasim. Kad očekujete da će svjedok, vi naglasite to dodatno. Da. Gospodine Stanko, gdje ste odrasli i šta ste radili prije rata u Bosni 1992. Pa ja sam se rodio tamo u jednom selu Goleš, tamo u opštini mjesna zajednica Turbija Travnik, a nisam radio ništa, zato što nisam završio nikakvu školu i zato što kad sam bio mali zvali su me Zvrle Zvrčko, pa niko nije htio da me primi da radim. Da li je taj nadimak Zvrčko i danas ostao vaš nadimak? Nije, sad kako sam odrastao zovu me doktor Geza. A zašto? Pa zato što moj tatko se liječio kod doktor Geze, on je bio čuveni neuropsijatar iz Encija. A ja kao mali imao sam probleme, pa me moj dobri tatko vodio u pojnicu kod Ođe. Pa je Ođa ustanovio da bolem od kizamin. Od čega? Od kizamin. Kakva je to bolest? Pa u Grajsu. U Grajsu pa je morao da mi sastavlja zapis. S kim ste još živjeli? Koliko vas je bilo u porodici? Djece i to? Bilo mnogo članova, malo hrani i tako. Koliko ste imali braće, sestara? Imao sam jednog brata i 5 sestara i imao sam još jednu sestru i imao sam još 2 brata iz prvog braka. Iz prvog braka vašeg oca? Da, imao sam još jednog brata iz maminog braka. Da li je vas otac tukao, maltretirao, da li je on bio alkoholičar, psihički bolesnik? Pa tatko se je liječio u bolnici, bio je psihički bolesnik i u mojoj porodici svi boli u neku bolest. 2 brata su mi potpuno retardirani, on živi u Bijeljni. Gdje žive? U Bijeljni, u bolnici vjerovatno. 3 sestre su se liječile, ove 2 i one nisu dobro, ali stidi da idu doktoru. A kao mali bio sam vrlijetan, pa je morao tatko da me... Šta ste rekli kao mali? Bio sam vrlijetan. Vrlijetan? Zato smo me zvali Zvrle Zvrčko. Čas me vidiš ovdje, čas me vidiš tamo. Dobro. I onda je tatko morao da me prevaspitava i onda je morao da me tuče. Kad ste pošli u školu, kojom ste rukom pisali? Lijevom. I da li vas je otac zbog toga maltretirao i kako? Jest, slomio mi je ruku, ali to je dobro. Da mi nije slomio ruku jer je naučio desnom rukom pisati. Zbog toga što ste pisali lijevom rukom, slomio vam je lijevu ruku? Da. Da li onda bilo neki službi da se neko obrati, da brine o djeci? Pa mama je prijavljivala svuda, ali niko nije htio da intervenši. Pošto on imao taj papir, on izvadi samo papir i policija mu ne može ništa. Kakav je imao papir? Pa neki papir, pa da je bolestan. Često me tuku, udarao me čekićom, 2 puta sam iskakao kroz prozor, non stop me tuku kao dijete, ali morao je bio sam vrlijetan.
nisam ni ja slušao. Da li ste vi, Stanko, pili neke tablete i da li ste se možda na taj način drogirali i kada je to bilo? Pa jesam, kad sam bio mali. Ja kad sam išao, krenuo u srednju školu, pa se jedna profesorica zaljubila ludo u mene. A i ja Boga nju. I onda su tu problemi nastali, da sam ja morao da tako, počeo sam da pijem i da miješam tablete, artane, akinetone, apaurine s alkoholom. To su bili ljubavni jadi. Koji ste bili razred srednje škole? Pa tamo, osnovnu sam nekako završio preko veze, drugu sam isto završavao preko veze. Jeste završili srednje? Nisam, stanjem se pogoršavao. A ta profesorica je za sve kriva. Da ste liječeni u bolnici zbog toga? Pa jesam, jednom sam se previše nagutao tih tableta, planirao sam da izvršim samoubistvo zbog njih. I onda su me našli ljudi u parku i tako sam ostao živ. Da li ste vi služili bivšu Jugoslavensku narodnu armiju, odnosno da li ste prije bili na regrutaciji? Bio sam, ja imam strica od tatka brata i on je pukovnik po činu i on je sredio meni da, molio je svoga brata da me prime u vojsku. I on je nekako to mene sredio pa me prime, međutim u Skoplju odmah su me ubacili u bolnicu i posle 15-20 dana me vratili. Zašto? Pa valjda nisam bio, ne znam zašto, vjerovatno, možda što mi je falilo par zuba. A da li si ti iz osnovne škole imao želju da ideš u neku vojnu školu, da budeš vojno lice? Pa, konkurisao sam uvijek, sam konkurisao Šimunsku 80. školu unutrašnjih poslova u Zagrebu. Ali nikad me nisu htjeli primiti. I u srednju vojnu školu kopnene vojske u Sarajevu. Valjda zato što me falilo samo par zuba. Eto. Zato nisu, a fizički stiče ostali stvari, ne da se hvalim, tu sam tata mata. Jeste se bavili nekim sportom prije? Jesam, sam sebe treniram. Ja pogledam preko televizije kako oni, onda tako i ja. Vježbam i izvježbam se dobro. Sad, da pređemo na ovaj ratni period 92. jer tako u proljeće počinje u Bosni. Gdje vas zatiče rat, kako ste se javili, da li vas je neko zvao? Ne, niko me nije zvao. Ja sam imao brata, brat mi je poginuo. Kad je pukla prva puška, tata je rekao da mi moramo da se borimo za otadžbinu. On je, znate, bio stariji čovjek, nije morao ni on. On je rekao da mi moramo da damo maksimalan doprinos i da ja moram da doguram do kapetana. Ja sam onda se prijavio kod gospodina Radića, a on je mene stavio u radni bataljon. Međutim, ja tamo sam morao samo da kopam, da grampam ko magarac. Radio, kopu rovove, meci mi fijuču, a ne dade mi pušku. I onda kad sam nekako dobio pušku, ja nisam bio zadovoljan, napao sam na komandu, pobjegao mi Radić, ali sam uspio ostale da postrojim i da ih izmaltretiram, jer ja sam smatrao da bi ja najbolje to vodio tu borbu i da bi ja najbolje bilo da ja budem komandant. Kako se zvala ta jedinica? Pa to je 19. krajiška brigada. I onda oni mene uhapsili. Uhapsili me na prevarku i odvedu me u zatvor Stara Gradiška. A zašto si smatrao da ne vode dobro jedinicu? Pa nesposoban je, on je totalno nesposoban, on je obična budala. Taj Radić? Da. On je inače kao došao nekakav abehajac iz Pirota, major, završio redovnu akademiju, ali nesposoban, glup. Ljudi ginu, a on ne zna da komanduje. I šta se desilo, koliko ste dugo bili u zatvoru u Staroj Gradiški? Pa bio sam dok me nisu braća Krajišnici, jedan fini gospodin, kapetan, kaže, pita mene zašto, ja njemu objasnio, on kaže meni da sam ja rođeni tigar.
I on je mene pustio, nacrtao mi, Šta je pustio? pustio me. Aha, nisam dobro. I nacrtao mi je kartu i mapu. Gdje kako da dođem do Beograda, da idem u Delije. Ja odem u Delije, oni me nisu primili. Iz Delija, po toj karti, ja odem u Erdut. Delije su navijači Crvene Zvezde. Jes. Odem u Erdut, u Tigrove. I kažem, ja želim da budem vojnik. Oni me primili. Je to Tigrovi Arkanova? Jeste, Arkanovi Tigrovi. I kako je bilo u Tigrovima? Koliko si dugo bio tamo? Pa ja sam bio u toj radnoj brigadi 19. krajiškog, tamo, kopao rove, možda 3-4 mjeseca. U Tigrovima primili me u neki vod, pita me onaj oficir koliko imam, ja kažem mislio para, ja kažem nema ništa. On kaže robije kaže. Ja kažem nema ništa robije. Pa kaže on ovdje nas 50 u tom vodu imamo 350 godina robije. I onda on meni kaže dobro, primit ćemo te, ali ti ćeš imati specijalni zadatak. I onda sam tamo, dobro mi je bilo. Radio sam, čistio sam WC, čistio sam pistu, prašnu pistu, metla. Kopali rove? Nisam kopao rove. Džogerom sam čistio WC, ali imao sam 250 marki. I ponekad mi dadnu pušku da čuvam vinariju. U Erdutu? Da, ali naučili su me da rasklapam pušku. I najbrže sam je rasklapao. I tako. Ali bilo je tamo i puno ženskih. Onda ja, najljepši, uvijek sam bio najzgodniji. Tu je problemi odmah nastali te prirode ljubomorni. Ženski oko mene, ja oko njih, tamo, vamo. I onda meni namjestim i igram. Branioče, hoćete malo ismjeriti. I Branioče. tamo, vamo, i dam, meni raspali. Čuli smo. Zarkam 3 šamara, izbaci me napolje. To sam htio reći. Ogorčen sam na njega. Do kada ste bili u toj Arkanovoj jedinici? To je bio jedno, ja ne znam i sam, ne mogu da se sjetim, puno vremena prošlo. Dok me nisu te ženske nalagale na me. Pa su te izbacili? Ma da, raspalio mi 3 šamara, isterao me napolje, rekao dileo jedna. Šta poslije? Kud poslije? Poslije sam se vratio, tatko kaže meni da... Gdje se vratio u? Kući. Kaže tatko, duboko si me razočarao. Kaže, što ne pogineš koji tvoj brat? Brat mi je poginuo 93. godine. Kaže, nesposoban si. Gdje je živio tatko to vrijeme? Otac? Pa živio je u Gradiškoj, onda me je poslao da vidim šta mi je sa braćom u Bijeljni, tako sam došao u Bijeljni. Ali bio sam kod Mauzera pa mi nije htio primiti. Bio sam kod Peše, nije me htio primiti nju. Išao sam 5-6 jedinica obašu, niko nije htio da me primi, tražili mi vojnu knjižicu mi tražili. Pitali me šta su po vjesu, ja kažem ja nisam služio u vojsku. Rekao nema to veze što ja nisam služio u vojsku, mene je srce junačku. Ali oni me nisu htjeli primiti. I kako si onda čuo da se primaju ljudi u 10. diverzantski odred? Pa bio moj jedan drug u njemu, u tom odredu, poznavao sam ga i on mene upoznao sa komandantom. Kojim? Gospodinom ovim Pelemišem. I onda Pelemiš meni kaže ovako, kaže da moram slušat. Volio je mene Pelemiš, on je u mene imao najveće povjerenje. Da ti je on tražio vojnu knjižicu, ali on... Ne. Rekao mi je da će mi dati važne zadatke. Je bio neki test, fizički test? Ja sam mu, kaže on da vidim kako spekove radi, on kaže gde uradi 20, a ja uradim 50. On se čovjek zinuo, ne može da vjeruje. Veli kakva konstrukcija, kakva građa. Čovjek se oduševio sa mnom.
ja uradim odmah 50 u slugu. I on kaže primjer se. U to vrijeme, znači, dok si bio u Alkanovim Tigrovima, da li si trošio neke lijekove i kad dolaziš? Pa jesam, trošio sam bilo je uvijek sam ja to trošio. Koje lijekove? Pa tamo nalazio sam ja ove bensedine, akinetone, artane. Je to doktor prepisao ili? Pa to sam ja uvijek trošio, to mene smiruje, jer kad nije dobro ja to popijem i onda sam vesel. Gdje si nabavljao te lijekove? No, kupovao sam na pijaci. I u Bijeljini sam nabavljao isto. Da sam bio. Ima na pijaci, u apoteci se mogla Paurini kupiti uvijek. Ima humanitarne pomoći, bilo kupiš lijekova. Ja sve probijem ono što mene odgovara. A liječio sam se ja. I kad si to postao član 10. Birozanskog odreda, se možeš sjetiti? Negdje. Ne znam. Pa negdje. Dobro. Negdje. 10 dana prije što će oni otići u Pančevo. Mene nisu slali. Da su svi članovi išli u Pančevo? Ja mislim da su išli svi. A zašto? Ne znaš? Pa neko meni Pelemiš, neko mora i da ostane u Bijeljini. Da li su išli na neku obuku u Pančevo? Gdje su oni išli su oni, on rekao da u mene ima apsolutno povjerenje. I koje ti je zadatke davao Pelemiš? Pa ja sam radio tako. Pa rekao mi da su moji zadatci mnogo značajni, ja sam rekao, naravno to sam ja i odluto radio, isto to da dežurstva da radim, uglavnom u higijeni. Gdje je bio smješten? U Bijeljini, ja sam očistio uvijek WC, spavaonu, hodnik i tako to. Gdje ste bili smješteni, u nekoj kući ili kasarni? Kasarni. Da li si potpisao neki ugovor? Jesam sa Ratkom Lajićem lično. On bio prisutan? Nije bio prisutan. Da li je u tom ugovoru stajalo da se neka plata dobiva i tako? Nisam ja to čitao mnogo. Bilo je mnogo obećano, ali ne mogu da se sjetim. Se primali plata? Samo se malo približite mikrofon. Stolicu približite mikrofon. Obećano je bilo mnogih stvari, ali ne mogu da se sjetim. Bilo je plata, ali nismo dobijali, nekad nam dadni neku crkavicu. Dade ovako meni Pelemiš uvijek da imam sebi da kupim burek. Da li si ti išao u neke akcije sa drugim? Jesam, naravno. Gdje si išao? Jednom smo išli kroz tunel. Dugačak je tunel bio, blato, mrak, joj, majko, mila, gazim, vodam. I onda tamo dođemo tamo da napadnemo, oni pobjegnu, nema ih nigdje. I onda mi ru, ispucamo. Je to bilo u Srebrenici kad ste išli? Ja. Ispucamo, ja ispucam cijeli borbeni komplet, ali u vazduh, nema nikoga, svi su pobjegli. Je bila još koja akcija? Išao sam i jednom kroz tunel i jednom išao sam i na grad, ali nisam ušao u grad, nego sam ostao u jednoj sporednoj ulici, da dočekam Ratka Mladića. Da su vama tad govorili kakvi moraju biti vojnici tog 10. Birozanskog odreda, šta ako neko se uplaši, ako neko ugrozi akciju, šta će, ako odbije naređenje? Da su vam govorili šta će biti s takvima? Rekli su mi metak u glavu. Tebi ili svima? Po meni jesu, a ne znam ostalima. Meni rekao Pelemiš, ga razočaram da će me zakopati u najdublju rupu. Ali ja sam njega slušao, nije u mene nikad kazno. I da li ste ikad odbili naređenje? Ne, nikad. Napravili neki disciplinski? Ne, ja nisam smio čak odbiti naređenje da ribam WC. To je moralo uvijek da bude čisto. Ja sam bio čista desetka. Bio sam najbolji vojnik, gdje da se hvalim, svi to znaju. Da li je iko bio kažnjavan disciplinski zbog nekih prestupa? Ne znam, ja nisam vodio računa, nisam bio baš mnogo društven. Ovi ostali su bili ljubomorni na mene, valjda zbog tih ženskača, bio sam ljepši od njih, fizičkih, jači, spremniji, svi su bili ljubomorni, nisu me volili. S kim si se ovako družio najviše? Pa sa svima pomalo i niskim posebno. Žiga i ovi me nisu volili, stalno su me pratili. Vodite samo računa o zaštićenom svjedoku. Znam, kad treba kažem Boškić, ja ću vidjeti jedan piše ovdje sve. Ne.
Sad, Da, vam. sad, ma šta znate? Čekajte. Pa evo piše ovdje. Pa šta piše? Branioč. Jeste li čuli kako je sad? Znači Z1. Z1. Pa Da, sad nije me volio upravo za prisutne sve... Nije me volio Z1. Svjedok je samo malo optuženi. Svjedok je upravo rekao ime zaštićene u svjedoke. Za sve prisutne ovdje. To piše. Svjedok Z1. Kad... Pa dobro, ali ne možete, ne smijete reći ime. Ne smijete reći ime, samo Z1. Dobro. Zabranjeno je reći ime. To je samo vama podsjetnik. Kad imate potrebu reći to ime, a vi kažete Z1. Svi ga zovu tako. Ma molim vas lijepo, čujete li? Nemojte da zatvaramo za javnost. Dobro. Znači, više nije Z1. Dobro. Kakav si bio sa Draženom Erdemovićem? Dobrim smo odnosima bili, Dražan mi je bio najbolji drug. Međutim, on je imao mladu, lijepu ženu, ona mlada, lijepa i nezajažljiva. Dobro. I ona se je zaljubila bila u mene. Ti, da li si imao neki sukob u Bijeljini u nekom noćnom klubu sa Draženom Erdemovićem i Žigićem? Nisam imao sa Draženom, nego rekao sam on, Žiga me non stop pratio, god ja izađem, on mene prati. Opet to da vodimo računa za Z1. I Z1. I onaj mlađo, ja izađem u kafić, on je uvijek tu, ja tamo, ja vamo, on je uvijek za mnom. Onda ja shvatio šta oni smjeraju, pa sam kupio sebi pištolj za 35 marki, petejca. I onda ja pištolj za pojas, pa izvoli rođače. I oni tako prate mene, ali ja sam očekivao sam ja to od njih. I jedan me pozove u tu javnu kuću kod Karadina. Inače, samo jedno malo upozorenje za sve prisutne. Da. Na pojedinim licima vidim da ima osmije. Molim vas lijepo. Uozbiljite se, mislim na publiku i na ostalo. Na tome idemo dalje. I da, to je javna kuća, moram je tako nadati, jer to drugčiji lokal nije. I ja dođem tamo, kad su one me vidjele mene, one odmah skočile oko mene. One polugole. Samo imaju dole onaj donji veš. I one oko mene tamo vamo, kad dođe Žiga, opet za mnom. Ja gledam, rekao čovjek, stvarno nije normalan. Matere mi moji. Sa njih i ovaj Z1. Kako je došlo do sukoba? Bilo verbalni sukob prije ili... Ne, ženske su igrale oko mene, a oni su bili ljubomorni. I oni dobacuju tamo vamo. Ja kažem, malo dečaci, ne dobacujte. Međutim, oni potegoše gevere. I onda... Šta su potegli? Gevere. Pištolje. Aha. I onda ja odreagujem. Kad je on pukao prvi metak, ja sam se odbacio. Odbacio sam se isto vajat, i deng, zažmurio sam od straha, ali osjetio sam da sam pogođen. I ispucao sam, a taj moj pištolj nekad slaže, a nekad ne slaže, ali to veće nije slago. Da je slago, jer nekad se desi, kasnije su mi rekli ljudi da je to zbog lažne municije, to veće je dobro pucalo. Znači Žigi Zijad je tebe pogodio metkom? Ne samo Žigi Zijad. Ja sam ispucao cijeli okvir, cijeli sažljiv. Ja sam pucao na Žigu, kad ovaj mali Erdemović ko skočak, ovako skače. Ja sam mislio, on nasiće na mene. Ja ostraha, bang, pogodim ja njega jedan put. A ovaj Z1 iz zaklona i Škorpiona puca ovako na mene, a ja se iznenadio. On puca na mene, a pogodio Erdemovića i u leđa i on. I onda kasnije ranio još mene, jednom on. I onda napolju isto, nisam imao više metaka, morao sam da bježim. I kako je to prestalo? I oni, nisam imao metaka, ja morao da bježim, oni pucaju za mnom, čuo sam kasnije na sudu, nestalo i njima municije, pa su se vraćali, pitali tamo sudci ima oko municije. Gdje je bilo to suđenje, kome je bilo suđenje? Pa meni u Bijeljini. Ja iskrvario, odvukli me prvo u mrtvačnicu. Izvali nekakve legitimacije kao nekakva vojna služba, šta je, znam, kurac palac. To se čuo kasnije. Svjedok. Ali ja pričam istinu. Ne,
izgovorili ste psovke, Da, ružne riječi, o tom govorim, o tebi. Ja samo istinu pričam. Ma nije To kaže gospodin Tomić, samo istinu. Jeste, ali zbog riječi koje vi ružne spominjete, nemojte to izbaciti. Ja sam izgubio svijest i došao sebi u mrtvačnici. Hladno, ležim, ja se pipam, rekao, gdje je operacija urađena, kad ništa. Ja pogledam pored sebe, vidim ljudina leži, narasla mu malo ovako brada i skesio se. Ja skontam da je to ledara, da je to mrtvačica, prepanim se, vičem, došao čovjek, neki trese se kad me vidi ostraha i onda on valjda javi, opet izgubi svijest, ubaci me, valjda me prebaci u Bijeljinu. U Bijeljini, sjećam se, uradili operaciju, došao ovaj Z1, došao onaj zamjenik komandanta Kremenović, poslije ja i njega ranio. Ovaj Kremenović radi za Kosovo, ja sam čuo u Kosovo, kontraobavještajna vojna služba. Kad su oni došli po danu? Ne mogu da se sjetim, ja sam došao sebi, ovi počupali sve ono što mi je urađeno. Ko? Kremenović, Žigić, Zijad, Z1. Je bio kod doktora tu? Jes, bio je doktor. Je li to u bolnicu došlo? U bolnicu, da. I oni mene prebaci tada da ne bi bio ubiven za Beograd. U bolnicu? Da. Koju? Na VMA, ali pokvari se lada usput, nestalo goriva, ja sam se doživio smrtni strah. Koji sam ja baksuz, nestalo je goriva, pa su zaustavili neku auto, pa pretakali gorivo, nekako me dovezli, ona vlada klopara, čuje se kako treset, vidim on je podvožnjak, ja opet padnem u nesvijest. Opet dođem sebi kad me ovako vozi me tamo po VMA, voze ovako po onih hodnicima. Dobro. Ja. Uglavnom na VMA, s kim si bio u sobi? Sa Erdemovićem. Nisam bio sa njim u sobi, ali sam bio soba do sobi. Jeste se tu vi kasnije razgovarali, šta je to bilo, zašto je pucao u tebe Žigić, jeste saznali? Pa jeste, on je rekao meni, ja sam mu rekao, Erdemi, rekao, u toj gužvi si dobio metak od mene, izvinjavam se, nisam te gađao. Jer Erdemović nije imao oružje. Možda i jest imao, ali nije pucao. Ali rekao da znaš da te počastio i Z1 u leđa. A kako je bilo na suđenju? Za čega si bio optužen? Za pokušaj ubistva. A na tebe su prvo pucali? Da. Pa to je radila vojna obavještajna služba, to su svjedoci rekli u Bijeljini da su posjećivali nekakvi civilkama, varno nekakve informacije vojne, govorili im šta da govori, pa je suzeli taj slučaj sa vojnog na civilni sud i tu sam ja dokazao svoju nevinost. Da se sad vratimo na ovo što je spomenuo, da si bio u akciji u Srebrenici, da si prolazio sa ostalima kroz taj tunel, kroz vodu. Šta je bilo kasnije kad su se vratili s te akcije? To ne znam, vratili se u Dragosavac i u Bijeljinu. Gdje ste vi više provodili vrijeme, u Dragosavcu ili u Bijeljinu? Ma ja gore u Dragosavac, samo ponekad ovako dolazim. Kad dođu svi, onda dođem i ja. Koje si imao tu zadatku u Dragosavcu? Nisam imao nikakve. Pa kad dođu ovi ostali, dođem i ja. Jesi tu čuo stražu? Ne. Da li si ti ulazio u Srebrenicu kad je Srebrenica osvojena? Jesam. Pa doveze nas nekim, evo ja sjetim, autobusom na neko brdo, ja sam bio gore Gorika na brdu. Vidio sam da smo i okoli sa svih strana, ko zečeve. I ja sam išao sa tog brda od ozgu, spustio sam se do nekih drva tamo gdje brat Dubravko tvrdi da sam ja ono zastavu, ja to nisam. Bio to je govorio Garant Erdemović u Hagu, pošto je lagu na mene svašta. Vjerovatno ljut. Do tih drva tu je rečeno da napravimo punkt, da sačekamo Ratka Mladića i nisam ulazio ja u grad. Je bilo borbi u gradu? Ne znam. Znam da je sumnio meni bilo na početku, kad smo bili na brdu. Mene gađa iz grada snajper, a gađa me neko iz slijeđa, Garan Žiga. Ili ovaj mantak, izvijen. I ja tad uskočio u jednu lupu, iz te lupe malo pripucam, tamo po grada, malo se okrene pa pucam i pozadi. Vičem, gađaju me slijeđa. A ono, med si ko pčelce zuje opuštio.
Jesi ti bio prisutan, znaš ti šta je se desilo s ovim transporterom, šta je to bilo? Ne znam, ali čuo sam. Šta su? Nisam čuo, nisam vidio. Pa čuo sam da se izvrlo transporter, da je jedan poginuo, da je Pelenić povrijeđen i tako tu. Da se trkao transporterima, tako sam čuo u Pelenić i Cico. Kad je to bilo, sjećaš? Pa ono kad je pala Srebrenica. Je to bilo oko Petrovdana, 12. juli? Tako, pred Petrovdan. Šta je onda bio vaš zadatak poslije toga Petrovdana? Ili ste bili na odmoru? Pa bio sam na odmoru, spavao u Dragosavcu. Tamo nema ništa, ni kafića, to je jedna džungla. Nema ženskih, nema ništa. Imaju samo neke kuvarce, neke dvije babe. Jel si ti čuo da muslimani iz Srebrenice, vojska vrši proboj, da se vode neke borbe? Ne si znao za to? Pa nisam, ali čuo sam priče kao neki vrh spominju da se probijaju prema vrhu. Neki crni vrh, otko znam nešto. Ti nisi poznao taj teren, ne, tako? Ne. I do kad tako odmaraš, kad je sljedeća akcija? Na mnogo vremena prošlo, ne mogu da tačno da se sjetim. Pa dok me nisu pozvali, ja sam spavao, ja uglavnom sam bio na lijekovima, popijem lijekove i spavam. I čekao sam da me prebaci u Bijeljinu. I ko te je pozvao? Ne znam tačno ko me je probudio, neko me je probudio, ne mogu ja sad govoriti. Ko, uglavnom napolju su bili ljudi, bio je Slovenac i ovi kažu idemo na zadatak. Ako mislite ono pre, tamo onoga. Da, ti rekao Slovenac, kakav zadatak? Nije mi ništa rekao, ne vjerujem da je znao i on. Ti ljudi što su napolju, jesu to bili svi članovi odreda, je bilo još nekih nepoznatih vojnika, civila? Ne mogu da se sjetim, mnogo je vremena prošlo. I jesi ti pitao koji zadatak, kakav zadatak, gdje? Pa ne pita se, nikad mi nismo pitali, ne smiješ da pitaš. Kaže ideš i kraj priče. Znači ideš i prekrsti se, Bogu se pomoli. Jeste dobili trebovanje od Todorovića, magacionera? Ne sjećam se. Da li si vidio sa Slovencem i Branu Vojkovića? Još bio i Brane. Je li on nešto naređivao? Pa, to, da ti kažem, bez tog naređivanja, to, svi su imali neke činove. Erdemović je imao čin. Ovaj Marko Z1 je imao čin. Onda je imao čin. Svi su imali činove, ja znam da ja nisam imao ikav čin. Da li je tu se dolazio komandant Pelenić? Nisam ga vidio. Kako ste išli, gdje ste išli, se sjećaš? Ja sjećam na zadatak. A sjećam se sjeli u neko vozilo, da li neki kombi, otko znam. I to je to. I sjećam se kad smo došli tamo. Gdje? Pa došli smo kod neke livade, imaju neke štale tamo. Je vam rekao Slovenac ili Brane Gojković šta ćete tamo raditi? Ništa nije rekao. Mi smo došli, onda je kasnije, čuo sam, bio neki starac sa merdevinama. Imao tu neke merdevine činove, da li je kapetan, pukovnik, šta li je. Pričao je sa njih Brano, pričali su oni, ja sam stajao po strani. Kad kažeš bio neki starac sa merdevinama, bio neki vojni oficir? Vodu poptu. Pa je bio neki oficir, neki starac. Sa činom? Da, neki dedo. To vi zovete merdevine? Da. Koga ste tu zatekli na toj farmi? Užednio sam pravo. Nikakav problem, dobit ćete još vode. Ako treba i pauza, napravit ćemo. Može pauza i jedna kafa, ako može pritiska. Evo, Branioče, koliko još imate? Pa još sat vremena. Još sat vremena. Pa ne, još ćemo raditi onda, pa ćemo poslije. Još ćemo malo raditi, pa ćemo napraviti pauzu. Bolje se ja skoncentrirati ako malo odmorim. Nije problem, samo vi slušajte vašeg Branioca, a u 10 sati ćemo napraviti pauzu. Dobro, može.
Gde smo stali? A ja sam mislio da sad pauza, pa u 10 nastavljamo. Izvinjavam. Molim. Pa krenuli ste na lokalitet Branjeva, onda možemo napraviti pauzu pa da ne prekidamo. Može. Onda nastavljamo sa radom u 10 sati. Svakako. Sjesti. Nakon pauze nastavljamo sa glavnim pretresom. Glavni pretres se nastavlja svjedočenjem optuženog Kojić Stanka. Izvolite, branioče. Dakle, Stanko, stigli smo do farme Branjevo. Znači, došli ste na farmu Branjevo. Ko je sve došao? Možeš sjetiti koliko vas je bilo iz 10. odreda? Teško se svega sjeta, ali ovdje mi prisutni. I bio je još neki Cvetković, ja mu ne znam ime, i Brane Gojković, i Erdemović, i ovaj D1. Da. I to je to. Kad ste došli na farmu? Nekim kombijem. Dobro. Kad ste došli? Šta ste Pa ne mogu tačno se sjetiti koliko sati, ali vidio sam tamo, to je bila neka livada i bile su neke štale. Onda je došao neki stari čiča sa nekim merdevinama. Pričali su sa njim, ne mogu tačno da se sjetim ko, čini mi se Brano Vojković, Slovenac i Cvetković. Ne znam tačno ko, ali ja mislim sve trojica su učestvovali u razgovoru. Tog oficira s tim činom merdevinama, možeš opisati kako je imao kosu, ali imao kosu? Pa ne mogu, kako ću ga se sjetiti, stariji čovjek, visok, mršav. Sjed, da. Čelav, mislim... Ne mogu svi detalja. Pročelav, ne znaš. I šta se onda dešava? Oni su nešto pričali, ja sam stajao sa strane i nisam znao šta pričaju. Nisam znao šta pričaju. Pitali smo, radoznalo svi šta, ovi su rekli da treba da dođu neki zarobljeni muslimani. Ja ništa nisam mislio, ja sam mislio sve je to regularno, vidio sam tamo štalu, ja sam mislio da ćemo ih zatvoriti tamo u štalu i da ćemo da ih čuvamo. Ja sam to očekivao. A vjerujem da su svi to očekivali. Niko nije spominjao? Niko ništa nije spominjao. Streljanje, ubijanje? Niko ništa, onda sam ja vidio, znači, ja u prva dva ta busa sam vidio. Prvi bus sam vidio, amortirali su tu 84. Vidio sam iz daljine, bio sam zaprepašten, jednostavno, znači izujelo mi ušima, nisam mogao da vjerujem da se to dešava. Čutao sam Z1 Marko je izvadio škorpijun, ovoga malog Goran je prisilio na mitraljez, postavili su zajedno njih, trojica, četvorca mitraljez. Da se ko bunio prije toga? Ja kad sam čuo, ja i Erdemović smo uglavnom pričali. Pitam ja Erdemovića šta će ovo biti, kaže Erdemović, kaže pa budalo, zar ne vidiš šta će biti, kaže, hoće da pobiju ove ljude, pa ja kažem, zašto da ih pobijemo? Jer ja sam bio užasno, onda je počeo Erdemović da se buni. Ja isto sam rekao, ja mislim da samo što sam ja rekao Erdemović, ja mislim svi smo mi... Kome se bunio? Pa pobunio se, ja mislim da su svi bili protiv toga, niko nije bio za to. Međutim, Brano Vojković je rekao mora da se radi, naređenje ne smije da se odbija, ko odbije metak u glavu. Tako rekao? Da, i onda smo svi počutali. Šta ćeš? Viša sila. Ti, da pređemo na ti, ti, od kada si vjernik? Molim? Vjernik si, vidim sad od... Ja sam uvijek bio vjernik, znači od početka, samo nisam ovako ofanzivno, znači, ali uvijek sam se Bogu molio. Da li si ikad u toku rata prije ovog događaja nekoga ubio? Ne. Ni u borbi? Ne, ni u borbi.
Nisam jednostavno imao prilike, nisam učestvovao u borbama. Jer moje borbe bila sve kroz tuneli na Srebrenicu. A da li je ikad ubio zarobljenika ili civila? Bože, sačuvaj. Nešto su se došaptavali, domuđavali i vidio sam kad ovaj Z1 stavlja ovo malo Goranji, Škorpion. U stvari Goranja je bio pobjegao, činim se u neku štalu, to što kaže Slovenac je tačno. Našao ga je, doveo ga je. Je on dužio mitraljez Goranja? Ne znam, ne verujem da je dužio, ne znam. Jednostavno znam da je dječka doveo sa pištoljom, prisilio ga, ovaj mali je Goranja, pustio neki rafal od 10 metaka i vidio sam da je čovjek pao, počeo da se trza nogama, pjena mu udarila na usta. Da li je epilepsija, da li je nesvijest, ne znam šta je. Uglavnom, znači, ovaj mali je trzo, ovaj uzu mitraljez i počeo da šara po ljudima, ja sam bio zaprepašten. Ko je uzeo? Pa Z1. Ne znam još, ja sam bio prepadnut, ne znam da li još neko uzu mitraljez pored njega, ja sam bio šokiran, ja sam otišao tamo da ono što sam imao tableta u džepu, popio sam. Gdje vi to stojite? Na toj poljani, livadi? Na livadi. Na livadi, ne mogu tačno da se sjeti koja daljina od ovih štala. I uglavnom, znači... A ko dovodi to je strašno. Zarobljenike iz autobusa? Dovodili su neki uniformisani ljudi, ja mislim da je vojna policija. Da su bili zavezani ti zarobljenici? Ne mogu tačno da se sjetim, ja mislim da jesu. Teško je to, sjećam se toga, to je za mene veliki šok. Da li si ti pucao u te zarobljenike? Morao sam da pucam, ali ja sam pucao poviš glava. Ja, prvo mene se ruke drhte, evo i sada, znači ja ne mogu da držim ruke, ja sam čovjek bolestan, iako sam popio šaku tableta. Ko je bio tebi najbliži? Pa, ja kad bi promašio, uvijek bi ga neko sredio. Da li Z1, da li Erdemović, ja sam rekao Erdemović, ja to ne mogu, ja ću pucati poviš glave, a neki su padali koji nisu pogođeni, kasnije neko ih je, šta ja znam. Ja sam samo formalno pucao, iznad glava. Je bilo što zovu u žargonu ovjeravanja? Šta je to ovjeravanje? Pa je neko ranjen pa mu onda priđu pa ga dokrajče. Kao što je rekao Slovenac, sjećam se onoga prvog autobusa kad je ovaj mitraljezom pucao, ljudi su vrištali, to je strašno bilo. Zaista ovo što je rekao Slovenac, to je stvarno istina. Ljudi su vrištali, to je strašno bilo. Slovenac je uzeo pušku i pucao im u glavu da im skrati muke. To je bilo jedino ovjeravanje po mnom. I kasnije eventualno Z1 je sa Škorpionom obilazio. Ako je neko bio sumnjiv dao znakove života, pucao mu je u glavu. Spomenuo si, odnosno, da li si ti cijelo vrijeme bio prisutan na tvojoj farmi? Ja sam bio na ta prva dva autobusa, poslije je došao jedan čiča, donio je, rekao je, hoće da mlati umjesto mene, da se taj posao gadio, ja sam rekao ljudi neko ovaj čiča mlati umjesto mene i kraj priče, donio je gajbu piva, ja sam sjeo pivo. Tu smo mi napravili ručak, kad smo to pivo popili, čini se da li je mali Goranja, ne znam, možda je on išao sa mnom, išli smo dole u Pilicu, dole ispod one kafane gdje smo sjedili, bila je trgovina, dao sam 20 maraka za gajbu piva, donio smo nas dvojica. Već kad smo došli, to je bio kraj, čuo sam, znači, da su bile nekih 4, 5 ili 6 autobusa, ne znam. Koliko vam je trebalo da dođete do Pilice? Popili smo piće, znači, razvukli smo koliko smo mogli, po mojoj procjeni do sat vremena. Tamo i nazad? Da. I ovaj deda je umjesto mene. Je bilo još tu nekih civila, nekih nepoznate vojske? Bilo je vojske, dole je bilo vojske i oko škole, kada su u školi bili, ali tad mi smo dole produžili jednostavno. Mislim na farmi je bilo civila, je bilo druge vojske? Bilo je neki vojnici tamo sa strani, došli su kasnije. Da li je bio ovaj gospodin što je bio svjedok, Cjetinović, Petar zvani Maljutka? Ja ne mogu tvrditi da je bio u onoj drugoj ekipi, jer ne znam ljude, nikad je u životu nisam vidio, niko nije pričao sa njima od nas, nismo mi sa njima. Znači jedini način, ako je mogao da vidi nekoga od nas, po mojoj procjeni da je bio tamo u onoj drugoj ekipi.
Znači, drugi način ne postoji. Ali tebe neko upoznao s njim, jel njega s tobom? Nikad nikom. Ni tamo, ni u gradu, ni bilo gdje. Nikad tog čovjeka nisi vidio do... Prvi put u životu. Kunem se u Boga i u sve. Do kada ste bili na toj farmi? A teško je to. Mnogo je vremena prošlo. Vjerujte, za mene je to bolno. Sada prisjećam se svega toga. Žao mi je ti ljudi. Bogu se molim za njihov, da ih Bog primi u Carstvo nebesko. Zaista mi ih je žao. Ja da mogu to da promijenim, promijenuo bi. I ovi momci isto što sa mnom, ne vjerujem da je iko živo u svemu tome. Da je tebi neko naredio taj dan na farmi, daj tim ljudima hrane, piće, cigareta, da li bi ti dao? Svakako, naređenje se mora izvršiti. Više bi volio da smo mi dali cigarete i hranu nego ovu. To svaki normalan čovjek. Da li ste vi poslije farme išli u Pilice? Poslije Branjeva, da li ste išli u Pilice? Da, poslije... Ti je zadnji, valjda, neki autobusi, bila je neka druga ekipa vojnika, ja ih ne znam ni ko su ni šta su. Nisam pričao sa njima, nisam ih prilazio. Mi smo pobunili se da ne možemo više. Svi se pobunili. Kome? Kome? Šta ja znam ko je tu komandovo, to je, kao što sam rekao, svi su bili neki komandiri. A kad kažeš svi se pobunili, je bila neka spontana pobuna? Svi su čutili, gutali. I na kraju kad je svima došlo do... Svi su spontano. Da li vi dolazite u Pilice u neki restoran? Šta se tu dešava? Pa bili smo u tom restoranu, bio je neki ručak. Sedli smo. Tražili su da odemo tamo u neku školu, to smo mi odbili svi. Ko je tražio? Pa ne znam, ja ne znam ni ko je komandovao, ni ko je vodio. Ja sam običan vojnik. I ko je odbio? Svi smo odbili. Svi. Bio je neki pukovnik, neki čiča, ja mislim da on bio glavni. Jer se niste bojali da će vas kazniti, ubiti ako odbijete? Nismo mi rekli da nećemo da uradimo, rekli smo da ne možemo više. Poslije su otišli ti vojnici. Ona druga tamo grupa što je bila, rekli su da su to sve uradili i to je to. Meni je Brane Vojković rekao da ne smijem da pričam, da imam previše jezik, da ne znam da se kontrolišem. Ako budem pričao, da mi se zna. Ja sam čutom. Nisi pričao nikome? Molim? Nisi pričao nikome o tome? Ja sam trudio da to zaboravim. Nikad nigdje nisam to pričao, nije istina da sam se hvalio. Mene nisu volili, jednostavno nisam bio dobar u jedinci. Mnogi mogu da pričaju šta hoće o meni, razumiješ, znači oni misle da imam problema sa zdravljem, da neću moći da se branim, da otkud znam. Da li si imao problema sa spavanjem kad se vratio u Bijeljinu? Imam i dan danas uvijek. Što je Đukić pričao? Molim? Što je Đukić Dalibor pričao da ste imali košmare? Spavao sam se pištoljom, uvijek se spavao, metak u cijevi, prvo nisam vjerovao ni Žigi Zijadu, ni ovome Marku Z1, ni onome Mlađi. On se probali da me ubiju, ranili su me. Imao... Nikad ja ne spavam, ja moram popiti šaku tableta da zaspu. Mali Goronja se je prevrtuo. Istina je ono što je pričao onaj Đukić. Prevrtuo se čovjek buncov. Meni se je žalio da hoće da se ubije. Ja sam govorio da nije ni meni lako, da je to ružno šta da radimo. Šta ti misliš, šta bi se desilo s tobom i sa ostalima da ste tog jutra na Branjevu odbili naređenje Vojkoviću i ko je bio taj oficir? Šta bi se desilo s tamo? Pa zna se. Pa reci. Pa. Ne bi se vratili do izgubu. Bi vas ubili ovi? Da. A da, moram sjetio sam se onoga slučaja kad su šofere prisiljavali. Ja sam vidio samo jednog šofera da su prisiljavali. Tomić i Milu. Prisilili su čovjeka, čovjek je žmurio, okrenuo je glavu i pucao i fulo je. Znači čovjek nije ubio toga šofera, Milo je
žmurio, okrenuo pušku uvis namjerno, ispalio je 3 metka, 100% kunije se svime da čovjek nije ubio, skinuo ga je, Z1 ga je skinuo, a Brano Gojković je rekao bravo. Znači čovjek, Milo Tomić, nikoga nije ubio. Ja pričam istinu, ne bih želio da čovjek stariji to čovjek. Da, čini se Tomić Milo, nisam bio u dobrim odnosima sa njim, nisam bio ni u lošim, ne poznajem ga uopšte, ali ja smatram da je to moja dužnost i obaveza da kažem. Možda čovjek, pošto je držao okrenutu glavu, možda misli da je pogodio, ali nije pogodio sigurno. Je li on bio šofer u odredu 10. ili šofer autobusa? Ne znam, čovjeka, šofer, valjda. Čovjek je držao okrenutu glavu i opalio je 3-4 puta, ali ja sam stajao sasvim blizu, vidio sam da nije pogodio, vidio sam kad je Z1 na ništa nije pogodio čovjeka. Toga, a Brano Gojković je rekao Tomiću bravo. Iako Tomić nije pogodio čovjeka. Da li se po Bjeljini, znači, doduše ti si bio u bolnici pa ne znaš, ti si ranjen poslije toga, poslije Branjeva, tako? Poslije Branjeva, ja... Koliko dana? Pa ne znam, da li 10 ili 15 dana, ja dan danas više ja nikad neću biti priseban, ja moram da pijem lijekove, meni nije dobro, čujem glasove. Da li si ikad pomislio da je taj pokušaj ubistva na tebe bio zbog toga da ne bi možda u buduće ti propričao o Branju? Ne znam, znam da su prvi pucali, znam da su probali da me ubiju, znam da je Erdemović, iskreno govorim, čovjek je slučajno dobio metak od mene, ali vidio sam i Z1 kad ga je pogodio u leđa. Znam kad sam bio na VMA da su dobijali tajni zadatak, 100% provjereno. Z1, Žigi Zijad, Marko, Mlađo, neki četnik je organizovao prebacivanje tamo i on zadatak sa prigušenim oružjem da uđu da me ubiju. Na VMA? Na VMA. Ali... Na VMC-u. I na VMC-u kad sam ležao ulazio su više puta prelazili u Beograd, ali nisu uspjeli. Ali nisu ni pucali do duše, nisam ih vidio, ali čuo sam da su bili... Gdje si ti bio kad je Erdemović prešao u Srbiju, znači u decembru 1995. i dao izjavu novinarima? Ja sam izašao iz bolnice, ja sa Erdemovićom sam odmah na VMA, znači objasnio sam čovjeku da je greškom ranjen, iako sam svi bili motos pijani, bio ja sam motos pijan, znači čovjeku sam rekao da nisam pucao namjerno, čovjek je to shvatio, ali čovjek je ranjen, njega to boli, bili smo najbolji prijatelji, zato je dao te izjave protiv mene, vjerovatno je ogorčen. Možda i zbog žene, lagali su mu kao navodno da sam ja u ljubavnim odnosima sa njegovom suprugom. Šta se dešava, ti ideš u bolnicu, znači ideš u bolnicu recimo oko 1. augusta u Bjeljinu, kasnije u Beograd, tamo si par mjeseci, šta se dešava sa tvojom opremom, tvojim oružjem, jesi ti vraćaš u Bjeljinu jedinicu ponovo? Vratio sam se, ali moju pušku, ja nikad pušku nisam dobio, nego samo kad krenem na zadatak i oduzmu mi je. I prije Branjeva, znači, bilo je tako? Da, svaki put, znači, kad krenem, dadnu mi pušku oduzmu, ja ne znam šta je s puškom, ostala je u kasarni. Šta se dešava poslije 96. jer ti ostaješ u Beogradu? Ne, ja sam živio u Gradiškoj, išao sam malo kod rođaka, tamo, vamo, svuda pomalo, tako, sad planiram da se zamonašim, ako bude Božja volja. Zamonašit se. Da li si bio na nekom suđenju u Beogradu, ili si bio osumnjičen za neku akciju kodnog naziva Grupa Pauk i tako nešto, sjećaš? Pa sjećam se, imao sam ja ti problema u vezi toga, pohapšen su ovi, ali mene su tukli, ušli me kesom, državna bezbjednost i prisila me da budem svjedok. Protiv? Pa protiv Pelemiša i ovih. A zašto? A šta ja znam zašto. Da li je tvoje ime spominjano u Hagu na suđenju nekom i koga je spominjao? Kome? Da li je tvoje ime? Molim? Da li je tvoje ime spominjano u Hagu i tko ga je spominjao i u kom kontekstu? Ne znam ja, jer vidi, ovi su mene uhapsili, vidjeli su da nisam normalan, dali mi neke papire da potpišem,
prijetili me, vodili me u šumu da će me ubiti, basali me u raku. Ja potpisao, rekli kao dođi svjedoči, nećemo ti ništa, pričat ćeš kako ti ili ćemo te ubiti, to je tako bilo. Ja sam morao da ne bi bio ubiven. Da li je tko spominjao da si ti francuski obavještajac, da radiš za francuski? Čuo sam druga Slobodana lično. Milošević je? Da, Slobodan Milošević. Ma on je obična budala. Ja ne znam gdje ovo mene nađe, pa i Šešelj isto. Ja te ljude uopšte ne poznajem, niti Slobodana, niti Šešelja, oni se mene pataju, oni misle da sam ja lud, pa da budalu. Pa oni su mene hapsili, prisiljavali da potpišem papire da vrši atentat na Mila Đukanovića. Ja potpišem, samo nemoj tući. Ja tebi potpišem šta ti god hoćeš, nemoj me samo ubiti. I oni tako meni kad god treba nešto, ja samo kažu, oni pišu i svašta, majko mila. I kao tako to. Znači na suđenju u Hagu Slobodan Milošević je rekao da si ti francuski obavještajac. Pa jest. A ti nemaš veze. Ma kakvi, pa to je glupost. Bio je onaj Jugoslav Petruš isto došao, onaj pravi francuski obavještajac isto svaljuje, pravile emisije, nekad bilo tako to, pravi neke, nije to tako naivno, nego sad ću ja vama objasniti o čemu se tu radi. Meni je to bilo na početku imponovalo, znaš, ja sam se ovako, ali dok nisu pripucali jednom prilikom na mene, ja čujem brz, ja se okrenem, kad vidim tipa, on ima roru na pištolju i gađa, ja kad sam ga gasirao i onda ja skontam, oni tako pričaju, natjeraju me da ja potpišem, onda hoće da me likvidiraju. To sve u Beogradu? Da, i onda sam ja pobjegu, preplivao sam rijeku da ne bi bio ubiven. Dolaziš u Gradišku, kako se oženio, poznaješ tu svoju buduću ženu? Kaže brat Dubravko da sam ja bio prijezno, ja se sakrijem, brate Dubravko, ja se nikad nisam krio. Dobro, doćemo. Ja sam se ludo zaljubio, ja kad se zaljubim, meni uši otpadaju. Zašto si ti promijenio prezime? Pa ona je insistirala da ja uzem njezino prezime i tako rekla da će da mi bude žena. I vidite, ona je prisila me da da ime recimo svog pokojnog oca mom djetetu. Ona birala kumeva, ona birala sve i tako to. Ti si sve se slagao. Da, i odmah su me uhapsili kad sam prešao vamo. Uhapsili me kao atentator na Dodika. Isto me uhapsili, opet oni meni kesu na glavu. On to redovno meni radi. Kesu na glavu, du, udaraju, tuku, pitaju me zašto, kažu, ti kaže, ja i neka budala uhapšen za neki kokain, neki stigrova, ja ga nikad nisam vidio. To je bilo pre 4-5 godina. Da smo nas dvojica zajedno kao atentator na Dodika. Dobro, to te nisam pitao. Ali isto su me hapsili za to. Ja kažem, ljudi, ja nemam pojma, ja nemam leba da jedem, ja nemam 10 marki u džepu. Znači ti si prezime promijenio za ljubav svoje žene? Jes. Ja. Koliko imaš dijete s njom? Imam malog Petra. Da te obilazi? Ne. Nisam nikakvim odnosima sa njom, ona me je duboko razočarala. A šta ti misliš, zašto tebe ovi tako, te službe ili policija, zašto te stalno sumnjiče, te atentat na Dodika, te atentat na Miloševića? Na Đukanovića nam je. Pa računaju da sam luckast. Jer on to pripreme, pa onda me optuže, pa mi namjeste, na kraju me ohekleraju i kažu to je to. A ja ću vam reći šta je tu bilo. Jednom prilikom, jedan meni je ranika kaže idemo na ljetovanje na more. Besplatno na more, sve je dobro. Ja kažem rajno i bajno, nemam para. Tamo vamo kaže ima da plivaš koliko treba, tamo vamo. Ja sjednem. Tad ja pogledam lijevo, desno, meni nešto sumljivo. Vidim jedan vadi pištolj, ja bežanija, ja sam bježao preko Crne Gore, kako more, nisam se ne okupao, putovao sam 7 dana lovačkim psima nekakvim psima i helikopterima me jurili, dođem tamo u Srbiju, naslovu liki kaže atentator na Mila Đukanovića, pobjegao po skute ovome Miloševiću, da, to je bio naslov u novinama. Ja rekao, šta je ovo, ja kažem čovjek, kaže, bježi budalo, kažem, sakrij se. Dobro. Ja se sakrijem, kaže, meni čovjek, kaže, idi u brda, negdje ne dolazi 2 mjeseca. Ja ne znam što to meni tako radi. Eto, taj špijun francuski došao priča da sam ja francuski špijun. Stanko, da se vratimo na tebe i na ovu trojicu tvojih
drugova iz 10. odreda. Šta ti lično misliš, da li si ti krivi, da li su oni krivi? Pa Bože dragi, vidi, ja da vam kažem, kad su ti ljudi doveženi, ja sam pitao Branu, rekao Brano, šta se radi? Kaže Brano, to su ratni zločinci koji su ubili naše Srbe na Kravicama. I ja sam mislio da je to sve po zakonu, da je to regularno. Ali opet sam ja fulio. Ja opet nikoga nisam ubio, čista mi je savjesti. Da li si po tebi više odgovorni oni koji su to naredili i osmislili ili vi neposredni A šta smo mi krivi? Mi smo sitna boranija. izvršioci? Šta smo mi krivi? Sitna boranija. Ja mislim da su ovi svi momci nevini. Hvala, nema više pitanja. Hvala vama. Dobro. Ja sam završio. Niste završili. Da. To je bilo direktno ispitivanje. Aha. Sad ćemo preći na unakrsno Aha, ispitivanje. jakako. Izvolite. Hvala predsjednice. Gospodine Kojiću, hvala vam što ste prihvatili da svjedočite, što ste došli pred ovaj sud, iako ste rekli da nećete doći. Bolje vas Hvala našao, vam. bolje vas Hvala. našao. Ja sam slušao da je vas otac tuko, da vam je lomio ruke, sve to i jadno i mučno, i mene je otac tako strašno tuko. Jel? Tako da se osjećam s te strane. Baš vas žao. Molim. Žalit ćemo jedno od drugoga, ali vas molim da meni kažete istinu, kao što ste govorili do sada vaša istinu. Hvala Bogu. Kada ste vi upoznali mog klijenta Kosa Frajica? Pa kad sam došao. Je li to 94. godine nakon formiranja 10. divizijskog odreda? Jakako. Hvala vam. Gdje su vas doveli da vam predstave članove 10. divizijskog odreda? Gdje ste vi tačno? Ako se tog trenutka kad ste došli, sad ime otvara reč, sad bi ja pio. Hoće pola. Ne mogu bi ja smijem, ali i ja se sad želim. Ja kad sam došao u Bijeljinu, Dobro. ja nisam nikad zvanično primljen, uvijek je bilo hoće me primiti, neće me primiti, nisu mi dali pančevo, nego su Ali da se nekoga složimo, sam malo. poručnika, neki nosio ovako pištolj, Mark, Kovaja Terko, isleđivo me, glumio nekakvog Stanko, bezbedljača. hoće biti dobar. Da. Slušajte Gubimo šta vrijeme. vas Branovac Da. pita. Što kraće, ako treba bude očerajte, molim da malo pojasniš. Može. Jakako. Dakle, evo, ti si posvjedočio da si potpisao ugovor, da je potpisao Mladić. Jakako. Mi znamo da je potpisao i Da. Pelemić s jedne strane, a s druge ti, jel tako? Jakako. Zato sada se vratimo. Gdje si ti došao prvi put gdje si upoznao mog klijenta Kosa Frajica? U Bijeljinu, kasara Bijeljina. Hvala. Je li tu bio 10. divizijski odred? Mhm. Ti nisi bio po kućama gdje je bio Ne, prije 10. ne. Hvala ti. Tebe je, kažeš, doveo Mišo Pelemiš, pošto si se pokazao kao dobar, mjesto 20 klekova ti je odradio 50. Ja, I ti si pravi, ideš u 10. odred. Da. Nije me dovolio, nego sam ja došao, on me primio. Primio ti, da. Jedino te on i mogao primiti. Da. Nije te drugi niko mogao primiti. Tako je, Hvala ti. jakako. Hvala ti. Ko tebi i kada daje uniformu? Ne mogu da se sjetim. Da. Ali si dobio. Ali jesam dobio, ali 3 mjeseca nisam dobio uniformu, bio neki kapetan Mark, neka budala. Hvala ti. Kakva je, Stanko, kakva je bila to uniforma? Je li crna, šarena, plava? Kakva je bila ta uniforma koju si ti dobio? Bila je maskirna uniforma, neka, koje je proizvodnje, koje je ono Franček proizvodnje? Grčki, jel? Grčki Hvala. proizvodnje. Jeste li imali još uniformi više osim te jedne Grčke? Ta Grčka je šarena maskirna. Imali smo uniformu, Jeste li imali crne uniforme? imali smo crnu, imali smo uniformu američku koju su dužili ovi što ulaze u Tuzlu. Tako je. Hvala ti, Stanko, oduzeo svi pitanje. Jesu li pripadnici 10. odreda upravo sa tim američkim bluzama ulazili u Tuzlu? Svakako. Koji su to ljudi koji su ulazili u američke uniforme u Tuzlu? Pa ne znam ja tačno, meni nikad nisu dali, iako sam želio. Tebi nisu dali, ti si Jer nisam, htio više. jesam svakako htio sam. Ali ti nisu dali. Nisu mi dali. Kome su dali? Tu je najviše išao
Vodite računa o... Pazi, o Z1. Da, Z1. Ajmo dalje. Žigi Zijad, ovaj mlađo što je pucao u mene, Marinović, kako Marlinović. Jesu njih trojicu zvali Crna trojka? Jesu, da. Hvala puno. Vi ste, gospodine Kojiću, meni pred vašim svjedokom, vašim advokatom, uz dopust ovoga suda, rekli neke informacije koje hoću da čuje i vijeće, vezano za zločin na Tuzlanskoj kapiji. Šta vam je ispričao vama Erdemović o zločinu na kapiji? Ne znam ja ništa od toga, ja znam što je meni Erdemović rekao. Šta je rekao Erdemović? Ja i Erdemi smo bili u kafiću. Dobro. I gledali televiziju? Svi znaju da smo, ja i Erdemi bili najbolji drugari. Jeste. Gledali smo TV tamo, ima ovako jedno veliko stablo na ćošku kasarni, televizor, tada je bio veliki televizor. I šta je bila tema na televiziji? To je bilo negdje za Titovu rođena, da li činim se. Da li oko Titovu rođena, ne znam tačno. I šta je bila tema na televiziji? Bio je užas onaj dole u Tuzli, mrtve žene, djeca, to je strašno. Jeste. Ja kažem Erdemović, rekao šta je ovo, majko mila. Kaže meni Erdem jezik za zube, kaže. Da nas ne pobiju. Kaže jezik za zube, kaže nemoj da pominješ to, ćuti, parkira jezik. Ja kažem zašto? Pa kaže šta misliš što su oni naši bili? Aha. Je li to razlog zbog koga su tražili da ubiju tebe i Erdemovića kasnije? Ne znam ja lično, ali Erdemović je bio prepun straha, ja to ozbiljno nisam shvaćao, ja sam... Kad ste to ozbiljno shvatili, gospodine Kojiću? Ja znam da je jedna grupa prešla i posle te eksplozije on se vratili. Koja grupa je prešla? Ne znam tačno ko, ali znam... Samo malo. Imate tu... Znam sasvim sigurno da je Z1 bio. I ja mislim još neki, ali ne znam, ne mogu... Je li to zna Z1 ko je bio tamo? On sigurno. Hvala vam. Hoćete biti ljubazni da mi kažete... Rekao bi ja, ne znam, nego da se setim. Hvala, korektno, ja sam zadovoljan. Hvala vam. Vi ste, gospodine Kojiću, bolovali od djetinjstva. Ja sam uvijek sam bio bolestan. Kako se znate, za sebe Znao sam je zrčko, bilo sam malo retardiran. Ali i tako bolestan čovjek niste htjeli da ubijate, je li tako? Pa gdje to da radim, to nije hrišćanski. Pucali ste iznad ljudi. Hvala Bogu. Moje pitanje, da su znali određeni ljudi da ste pucali iznad ljudi, da bi vas ubili? Znali su da ja pucam poviše. Ko je znao? U to vrijeme ja sam bio dobar sa ovim Erdemovićom. Erdemović je on bi nekad skinuo umjesto mene, a Boga mi skiduje i ovaj Z1. I još jedan. Da li si nakon ove tragedije pitao Mišu Pelemiša šta se ovo dogodilo i zašto nas tam poslaste? Nisam, ja nikad Mišu smio pitat o tome. Pošto te cijenio Mišo jako dobro. On mene cijenio kao pedantnog čovjeka, jer kad kaže nema ulaza u kasarnu, ja ne bi pustio ni Ratka Mlađa. Znači, kad kaže nema ulaza, nema. Kad kaže da očistim, ja bi očistio. Svi su mogli da jedu burek u WC-u, kako sam ja pedantan, ali ja sam to naučio tamo jer... Hvala. Ne treba. Dakle, da li ste ikada vi čuli da li je Mišo Pelemiš izdao naredbu Sviljana Branja? Ne znam to. Ne znate ili se ne sjećate ili niste sigurni? Ne znam, nisam siguran, ne mogu to da... Pa jeste čuli ovdje u sudnici? Pa ovdje u sudnici razne varijante se pričaju. Hvala. Ne znam, ja stvarno ne znam. Ja da znam, ja bih rekao... Hvala vam. Vjerujte, jeste li kada čuli za majora Pećanca Dragomira? Čuo sam za njega i vidio sam ga par puta, svega u životu. Jeste li ga vidjeli u Dragosavcima? Činim se da je bio. Hvala. Kad kažete o tom starom čiki sa merdevinama, da li ste možda tog starog čiku sa merdevinama vidjeli i u Dragosavcima? Ne mogu da se sjetim. Hvala. Jeste li ulazili u kafanu preko puta tog nesretnog doma u Pilici? Jeste tu vidjeli čiku sa merdevinama? Ja sam tu. Hvala, vrlo ste gore. Je li tu bio i moj klijent Franz Kos? Jes bio je. Hvala. Je li taj čiko rekao da vam nikada država neće zaboraviti to što ste za državu danas učinili? Vas hvalio zbog toga? Vas znam. Ja sam bio
drogiran od tableta i pijan, bilo je tu rakije i svega, ali nešto je govorio. Nešto je govorio, ali ne mogu da preciziram tačno. Je li to bila, nažalost, neka užasna proslava zbog tog zločina? Toga nesretnika? Ja to kao proslavu nisam doživio. Ali je taj doživljava koja se falio? Ja sam bio gladan, jevo sam. Hvala. Nije mi bilo svejedno, jevo sam kao da sam jevo željezo. Hvala vam, gospodine Kojiću. Hvala vam što niste i pucali u ljude, ali pomozite nam još malo. Vi kažete da ste nakon toga došli u kasarnu i da ste se osjećali grozno. Svi do jednog. Svjedoci su to potvrdili. Svi do jednog. Da je i četvrto optuženi padao u neko stanje užasno, nesvjesno i ostalo. Pa je li jedan čovjek koji je bio na branju nakon toga bio normalan? Ne vjerujem da iko. Hvala, gospodine. Kako je izgledao moj klijent Kos Franc nakon toga? Pa bio je utučen. Franc Kos je jedan fin oficir, jedan dobar čovjek, zaista. Znači, mada se nisam družio sa njim, ali nisam se ni svađao sa njim. Je li ikada iko imao primjedbu na mog klijenta? Ali sam ga uvijek poštovao kao oficira i kao vojnika. I kao čovjeka. Kad ste rekli da su neki ljudi izranjavani i da su bili u užasnom stanju i da je Franc pucao da im odmori ili da... To je bio human akt. Da li bi vi mogli potvrditi je li Kos Franc ikada, prije ili posle, bilo koga ubio? Da vi znate, da strijeljao, da ubio. Rekao sam, bio sam pod tabletama, po svibe, da zaista... Dakle, niste ga čuli. Jeste li kad vidjeli, čuli da je Franc bio prije ili posle toga? Ne. Hvala. Jeste li vi imali kakvu obuku zajedno vi i Franc? Ja i Franc? Ne. Hvala. Govorili ste o Pančevu. Da. Da su svi išli u Pančevu. Ja nisam. Osim vas, Franc. Ne znam jako je išao, ali ja znam da ja nisam. Znači, on što je rekli prvi put ne stoji tako. I ja tvrdim da nisu svi išli u Pančevu. Pa ne znam koji su išli, neki su išli. Hvala. Kažete da niste imali platu, nego da vam je Mišo dao povremeno da imate za burek, nešto tako. Tako nekako. Jesu li ostali imali pare i kakve ste pare imali ako su primali, ako su primali? Molim? Je li to bila sirotinska nadoknada vama? Pa ja nikakve pare nisam dobio, Mišo bi se nekad sažalio, dao mi 10-20 maraka i to je to. Hvala. Imao sam hranu, kasarnu i evo sam tamo i... Hvala. Kad ste rekli vaš polazak iz Dragosavca, tako? Da. Evo sad ste nam potvrdili da je bio Dragomir Pećanac. Jeste vi čuli šta kome reče Pećanac kada taj tu? Ja se nisam mnogo motao oko tih oficira. Kratko samo, jeste li niste? Vidio sam da priča s nekim ljudima, ali šta priča sa mnom nikad lično nije pričao, jer ja da sam njemu antipatičan ili meni par puta smo se sreli, vidio sam da me ne gleda lijepo. Da. Nisam ja njega šmeku. Hvala. Mnogo ste pričali o ovoj trojici, Žiga, Z1 i Mlađo. Hojte reći, posle rata jesu se oni nastavili družiti? Oni su bili uvijek uvijek su bili zajedno. Uvijek i non stop su me špionirali i pratili. A jeste li vi bili u tim trenucima sa Erdemovićem zajedno? Jesam. A da li su možda Erdemovića pratili, a ne vas? Pa ne znam. Ne znam, ali non stop su bili iza. Korektno. Dakle, iza vas. Uvijek. Hvala. Kad ste došli kod vašega oca, nakon Erduta, otac vam reče da je se strašno razočarao u vas. Da, u mene je brat poginuo na Brčkom. I da je volio da i vi poginete kao brat, jel? Pa, znate što, razočarao se u mene jer nisam možda očekivao neka unapređenja, neka odlikovanja, a brat mi poginuo, 93. je ubijen. Hvala vam. Ja sam ga lično raspoznao, znači izvadili su mu oči, osjekli mu uši, nos, usne, jedva sam ga prepoznao sam ga po pasaču, tad mi je nešto prcnulo u glavi, više nikad nisam isti posle toga. Hvala. I vi niste se svetili zbog toga? Ne. Je vam otac živ? Da. Je vam majka živa? Da. Sestre, svi su živi? Svi su živi. Osim vas dva? Da. Vi i vaš brat. Da li vas iko posjećuje
ovdje u zatvor? Samo sestra. I dođu mi iz manastira mi dođu od Svetog Vasilija u Stroškovu. Iz Crne Gore, ja? Da, neki monast mi dolazi. Hvala. Neki svetitelj. Hvala vam. Rekao ste da ste htjeli ići kod Mausera i kod Peše. Nisu me primili, bio sam ja, išao sam ja u Brčko. Jeste vi razgovarali sa Mauserom? Pričao sam sa nekim, bio sam u Brčku, išao kod Peše. A poslije ćemo kod Peše. Pre nego Prije što... ste ubijen Peša, ali tako? Ne, prije što ću doći u 10, nisu htjeli da me primim. Dobro. Onda sam čuo za te pantere, išao sam tamo neki... Gdje ste išli? I oni su bili u Kasaru? Da, u Kasaru, bili su, da, tu neki Mišel... Dobro, Francuz. Neki Mišel, Francuz, on je rekao da mu vaki kao ja ne trebaju. I ja, šta ću? Pitao me šta znaš da radim. Ja sam rekao da znam samo da uzmem pušku i popotrebu. Hvala, tako su vam rekli i kod Peše. Tako. I vama je poznato da je ubijen i Peša i Mauser, je li tako? Pa, ne, čuo sam o tome da je ubijen Mauser. Hvala. A za Pešu znate da je ubijen? Ne znam za njega. Hvala. Da li nam možete pomoći? Moj klijent Kos Franac. Jesu li njega volile ova trojka mog klijenta? Nisu nikako bili u dobrim odnosima. Dobro. A da li znate jesu li napali na mog klijenta ta trojka? Čuo sam, nisam bio prisutan da ga je Žiga ubao nekakvim nožom još asigrao. A jeste bili prisutni kada ga je napao Z1 kad mu je rekao da je bio na Tuzlanskoj kapiji? Ne znam, znam da ti su bili na dobre odnosima, ali nisam vidio ja to. Hvala. Možete biti ljubazni da mi kažete da li ste vi ikada razgovarali sa bilo kojim istražiteljom vezano za događaje na Branju prije vašega hapšenja? Ne, nisam. A je li vam poručeno da šutite? To mi je rečeno. Hvala. Jesu vam rekli ako progovori da ćete biti ubijeni? Svima, ja mislim da je rečeno. I meni, i vjerujem i svima. Jeste li znali da je crna trojka poslata da ubije Erdemovića u Beogradu? Nisam znao. Jeste kasnije saznali? Ja sam čuo da su došli da ubiju mene. Hvala, više nema pitanja. Dobro, imate li vi prvo optuženje? Nemam časno sud. Izvolite odbrana treći optuženog. Hvala časni sude, nemam pitanja. Treći optuženi. Nemam pitanja. Izvolite odbrana četvrti optuženog. Hvala časni sude, ja imam samo par pitanja. Izvolite. Znam da ste umorni, ja ću vam postaviti par pitanja, otprilike samo da potvrdite da li sam ja dobro razumio što ste vi danas pričali. Može. Da li je tačno, vi ste danas u više navrata spominjali mog Branje. Da. Da li je tačno u kontekstu njegovog spominjanja da je to tačno što ste vi danas rekli? Da vam kažem, ja... mislim samo da li je tačno za ovaj mitraljez. Za sve što ste spominjali mog Branje. Vidio sam kad ga izvodi i štali. Znači sa pištoljem u ruci, svi smo vidjeli, kad ga je natrao da kleknu. Dobro. Sad, za ovo pucanje mitraljezom nisam siguran, razumijete, to nisam vidio. Ja sam se okrenuo, ali sam vidio čovjek leži, kasnije sam čuo da je on opalio neki kratki rafal od 10, ja ne znam da je to tačno. Dobro. Drugo pitanje. Da. Koliko sam vas ja razumio, da ste vi i moj Branje bili prisutni samo kod 2 autobusa, jer ste posle išli po Kajbe pive i tako. Je li to tačno? Da. Da li je tačno, posle ovih dešavanja, da vam je moj Branje k vama govorio da hoće da se ubije koliko mi je teško? Ne, samo sebe, on je govorio da mu dođe da se izvuče osigurač, da sve digne u vazduh i sebe i nas. Ja sam njemu rekao i ja razmišljam o tome. I to nasilje je eskaliralo tamo u javnoj kući, jer ja sam bio spreman isto da izvršim samoubistvo. Žiga, recimo se pita vjerovatno što ga ja mrzim. Ja sam mu to rekao u lice. Ja sam njemu rekao kako možeš da budeš dobar ljubiš se sa njima i šta ti je narod urađeno. Dobro. I vjerovatno to nije dobro podnio. Dobro, hvala. Još samo zadnje pitanje. Šta vi mislite o njemu? Koliko ga znate? Mali Zoka je. Yes. Dječko sirotinja, koliko sam zaključio, izuzetno častan i pošten, dječko koji je u životu nadrlju. To je to. Hvala lijepo, nemam više pitanja. U redu. Četvrti optuženi, imate li vi pitanje? Nemam pitanja časni. Vlaštvo, izvolite. Hvala časni sude, samo jedno pitanje, interesuje me Tomić Milo. Otkud vi znate tog čovjeka? Kako znate da je on Tomić Milo i gdje je on se nalazio? Tomić Milo je bio u Dragosavcima.
Znači, dolazio sam 2-3 puta i vidio sam ga iz Dragosavaca. A šta je on bio u Dragosavcu? Pa čini mi se da je bio tamo, da li šofer, šta je radio, ne znam. A otkud on na Branjevu kada ste vi došli? Ne znam, da li je vozio autobus ili ne, stvarno ne znam. Ja sam vidio samo čovjeka, ja pričam o onome šta sam vidio. Dobro. Vidio sam, znači, čovjeka prisiljavaju da puca. Čovjek ovako puca, okrenuo glavu, meci idu u ulicu. To ste objasnili, samo, znači Tomić Milo kao vozač nije vas doveo? Ne. Nego je Tomić Milo doveo autobus sa zarobljenicima? Ne znam da li sa zarobljenicima, da li je došao po nas da nas vrati, ne znam gdje je čovjek pošte, u kojem svojstvu. Ali to što sam vidio, to je istina, to svi znaju. I to je bio Tomić Milo? Čini mi se da je bio on. Je li on iz Vlasovca? Ne znam odakle, ja mislim valjda. Ali čovjek nije nikoga ubio. To mogu odgovorno tvrditi svi, ako su pošteni, će da kažu istinu. Dobro, hvala, nema pitanja. U redu, ima li dodatnih pitanja? Hvala. Hvala. Izvolite, članovi vijeća. Kako ste se vratili? Kojiću. Kako ste se vratili? Došli ste u tu kafanu u Pilicu. Gdje ste dalje otišli? Poslije smo otišli vjerovatno u Dragosavac smo se vratili ponovo i u Dragosavca smo se vratili u Bijeljinu. I recite mi, a ko vam je naredio da ćutite o tome? Je li neko stao ispred vas i rekao o tome da se ćuti? Da, ja kažem, gospodine, ovako otvoreno, kao što sam rekao, svi su imali neke činove. Ovdje kažu komandir gospodin Franc Kos, ali tu je bio komandir i Erdemović je imao čin, imao je Z1 za vlastu, znam da nije imao nikav čin, Mali Gorena nije imao nikav čin. I još jedno pitanje, samo Meni je rekao mi je Brano Gojković da ne smijem, znači nije samo mene rekao je svima tu. Još samo jedno pitanje, tog oficira sa merdavinama, kako vi kažete, jeste li ikad poslije vidjeli? Nikad u životu. Vidio sam ga tad prvi put u životu i poslije toga ga više nikad nisam vidio. Vidio sam ga tamo na Branjevu i vidio sam ga u kafani. 2 puta sam ga vidio. Hvala, nema više pitanja. Nema. U redu je. Vi se možete vratiti na svoje mjesto.